Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryafashe agace ka Mulema muri teritwari ya Masisi nyuma yo kugabwaho igitero na Wazalendo. Mwijoro ryo kuwa 24 rishyira kuwa 25 Nyakanga 2025 Wazalendo yagabye ibitero ku birindiro bya AFC M23 muri Luke na Katobotobo muri groupement ya Nyambaboko ya mbere igamije kuyambura utwo duce. Mu gihe kandi imirwano yabaga umwe mu baforomo bakorera mu ivuriro rya Ruke yatangaje ko hari abantu 11 bari bamaze gupfa barimo abasivili 8 ndetse 21 bakaba barakomeretse. Abarwanyi b'ihuriro AFC M23 basubije nyuma Wazalendo bayamburana muri hafi ya groupement ya Walowa Yungu iri muri teritwari ya Warikari. Kuva kuwa 25 Nyakanga Wazalendo iri mu duce two mu mbibi za teritwari ya Masisi hafi ya Warikari nk'uko amakuru aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru abyemeza. Imirwano ya AFC M23 na Wazalendo ishyigikiwe na leta ya RDC mu gihe mu ntangiriro za Kanama 2025 muri Qatar hashobora gutangira ibiganiro by'amahoro bigamije gukemura impamvu muzi y'amakimbirane yo muri RDC. Ibi biganiro bizashingira ku mahame ngenderwaho AFC M23 na leta ya RDC bashyizeho umukono kuwa 19 Nyakanga arimo ingingo isaba buri ruhande guhagarika imirwano burundu.